Amongan, atyuta na pungeni king katlungal doning sinbambengi, miti puntamo batayang samban, puryan at pasalamatan ing malugod na Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la ring mag-sponsor, kambeda ring karelang pamilya, apanimunan da ring CPC officers, Barangay San Juan, Maria Flor Anisiete, Mr. and Mrs. Librado Mercado, Mr. and Mrs. Daniel Macaspak, Rowena Rosel, Mr. and Mrs. Jose Reynaldo Adrales, Mr. and Mrs. Herlet Jason Kabiling, Mr. and Mrs. Francisco Kerubin, Mr. and Mrs. Felino Navarro, Mr. and Mrs. Joey Manasan, Mr. and Mrs. Jerry Kabiling, William Beltran, Mr. and Mrs. Rudy Dabu, Mr. and Mrs. Ronald Macaspak, Kate and Ian Ferrer, Mr. and Mrs. Alan Lalonga, Eling Ongbueco Macaspak, Mr. and Mrs. TJ Tan, Mr. and Mrs. James Sibug, April Nangkil, Mr. and Mrs. Raymond Ocampo, Jamie Angelo Sibug, John Romar Vitug, Mary Grace Beltran, Mr. and Mrs. Natalio Manalansan, Mr. and Mrs. Roland Beltran, Satoshi Yonekura. Antimurin ka ring magdaon kapasalamatan, kambeda ring karelang pamilya, Mauro Vitug, Mr. and Mrs. Raymond and Lourdes Balagtas, Merlita Morales, Nati Lingad, the family of the late Francisco and Natividad Mendoza, Mr. and Mrs. Reynaldo Ramos, Mr. and Mrs. Ricardo Parungo, Rose Gintu, Fe Layog, Mr. and Mrs. Josdado Dampil, Mr. and Mrs. Dennis Galendez para karelang wedding anniversary, Rudy and Susan Go, Mr. and Mrs. Ernie Malyari, Mr. and Mrs. Edgar and Marie Suba on their first wedding anniversary. Birthday blessings dari Angel Galendez, Edelwina Sunjam Morales. Para karing special intention dari Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Mrs. Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Kayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, JD and Janet David, Jovi Ivan and Pamela Machas, Edith Rodriguez, Alan and Edna Vitug, Chris and Mel Imbo, Dr. Trinidad Roque Arcilia, Francis Ray Bansil, Maria Excel Dabu, Mr. and Mrs. Janus and Karen Yambao, Motion and Telma Fauma, Sesgo, Reynaldo Maninang, Dennis de la Cruz. Para king malagwang kapaldanan dari Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Victoria Manyo, Edna Austria, Agustin Nelson Vitug, Alicia Santiago, Francis Ray Bansil, Christine Maria Valencia, Mr. and Mrs. Armando David, Mercy Laksa, Estela Morales, Pitts Morales, Elenita Langit, Federico Go, Rolnado, and Marita Macaspak. Antimurin, ganakantala, ring kaladwara, ring kapatad tamong mayango na biye, Nilo Paule, Egmedio Lingad, Bienvenido Limson, Venancio Pantig, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Engracia Manansala, Simeon and Reina Kabiling, Bienvenido Nido Ducot Sr., Ryan Richard Dunca, Epifania Navarro, Ludovico Lazarte, Norberto Miguel, Erlinda Dakis, Jimmy Dirain, Santa Maria, Clemente Santa Maria, Wilma Santa Maria, Manolo Cervera,
Arsenio N. Maria Epifania Lugtu, Carlos Malyari, Lloyd Ruiz, Alicia Bansil, Andy Arcila, Carlos Santos, Ronnie Santos, Lali Santos, Jimmy Dirayen, at ding hanggang kaladwa king purgatorio lalong-lalo na reta ngalanang makaganakakarela. Kilagyonig po ang puning anak, puning banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapan kinatayan sa Kristo, luguning Diyos, sa ding pamisan medno king banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kekan timurin, Kapatid si Siyantala nagkakatang kasalanan, ng karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Pauli ni may pamananggap, king katuliran at katapatan keka, at karing kapatid may, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulo, Pauli ni may pamakitulad kang Jose, king pamaningat na king kamarinayan tingaliwa, Kristo pakadulo. Kristo pakalulo, Pauli ning maralasming e pamanupad, karing utos mo at kaburian, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulo, In Diyos sa may bayang totoo, pakadudwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na king bilang hangga. Amen.
o ipaming mayupaya, ikaming magkasakit, king sadyaming pupusanan, paulining pamikasala, aki kami menalipan. Itimawa mo kaya sana, kapamilataning bayong pangabayit, ababien ng anak mong kay kaming paninayan. Itinganadwan may king kapamilataning kinaming Yesu Kristo ng anak mo, amo bibi at magari kambya mo, king kami tunganing banal na Espiritu, may tumuking pangadiyos, mangkaman king alaghangga. Amen. Pamamas sang ibat, king libro na ning propeta Jeremias. Ngana ning Ginoo, datang muri ning aldo, nung kapilan mamili kung metong aari, amanibat karing palipin ng David, at maging antiya kaya. Manibalayang mitmong kabiasnan, itang aring ita, at daptano ing matulid at ing hustisya king kabilugan akayarian. Potang yana ing ari, mi panatag labili ring memalen ning kabilugan na Huda, at mi biebiela ring memalen ning Israel king kapayapan. Mayawos siyang inginuya ing katamong talapagligtas. Datang mori ning aldo, nga nang sasabi ning Ginoo. Nung kapilan ding memalen, enala kapilan man sumpa kanako, bilang mabiyechos, amilwal karing memalen ning Israel, king labwad na ning Ehipto. Nune sumpala kanako, bilang mabiyechos, amilwal karing memalen na ni Israel, iba't king bansa, king Dane Norte, at karing sablang aliwang bansa, nung nukula inugse. Kanito manuknangan nala, king mismong saridang bansa. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos.
sagipan na ring pagkakalulong kaya daralong at ding taong may paimburisan ang mangailangan kasupan lunusan na laring may na at kalulong at tiligtas na laring alanak yun. Purihan niyang Ginoo, ing Diyos ng Israel abukod papasari. King makapagmula lang dapat, purihan niyang alanangga. Ing mayupaya ng lagyo. Mananong na sanang kumatmuya, king ligaya ng iyato. Amen, amen. Purihan tayo pungeni ing maya pabalita. Mekakeni pamuntok ning matuang Israel, talapamyening batas kang Moises, kinbundok ning Sinai, iligtas mo kami, kapamilataning mayupaya mong sikanan. Ginamanatili kaya kayo. At kekaan temurin, Pamipasya kay maya pamalita ag bangkang Mateo. ligaya ke kawagino. Makanyan pangapalyari ing pangabait ng Jesu Kristo. I Mariang Induna at Jose,
at ilang pamitangwanan kasal. Bayra ikwang may kasal, miyakit king Maria, makilamane. Iti milyari king upaya ng banal na Espiritu. Jose maging asawa na, metong yang taong banal at makatuliran. Ene po rin misalba ka Marine y Maria. Inya pinalak ng kawanyanan niya mong lihim. Kabang isipan ng makanyan, kaya bakit siya kaya king paninap, ing meto nga anghel ng Gino. Nga na kaya, Jose alahin ng David, emo pikakunwan ing palausnan meng pakikasalan ni Maria, uling ing kagli na milyari, king kapamilatan na ning upaya, ning banal ay Espiritu. Ibait niya ing metong enak kalalaki, at ika ausan meng Jesus. Uling niya ing magligtas, king kayang balen, king kayang pamikasala. Milyari iting sabla, ban matupad ing sinabi ng Gino, king kapamilatan ng propeta, kumagliya ing metong nga dalaga, at ibait ni ing metong nga anak alalaki, at iti mayawos siyang Emmanuel. Nga nawari ing Diyos, kaya betaya. Inyamigising ya Jose, ti parana ingirutos na kaya ning anghel ning Gino at beki kasalan ni Maria. Dapat enetekin na ni Maria ang ganaking bait ni ing metong anak alalaki apem balagwan ng Jesus. Mayap ng balita ng kayakatang kaligtasan. Kapurian ke kawo Kristo. Nung saglawayan tayo, ing Diyos, king pandalawe tamo, anting tao, apansingan tamo, ing Diyos ayan, hanapin ding lover's language. No? Lover's language. God is madly in love with us. God is madly in love with us. Nung yung kikatang, nung saglawayan tayong Gino, king pandalawe ng tao, ing Diyos malulukuya king lubod na kikatang. Imagine, sabi ko, inyang lela nga nakataning Diyos. Tandaan nyo lela nga nakataning Diyos. Ulit-ulitan kong sasabihan, uling very basic ini. Lela nga nakataning Diyos, uling kailangan nakatamo. Lela nga nakataning Diyos, uling kalugura nakatamo. We are the fruit of God's overflowing love. We are the fruit of God's overflowing love. Bunga nakatamo ng maglapon ng lugod ng Diyos. E pinting meto nga maragul ang katutuan. E huli kailangan nakatamo. No? E parewing salitang kailangan da ka, ompong kalukuran da ka. Kailangan da ka para panusigan mo ing kailangan ko. Para katmuan mo ing kailangan ko, kakulangan ko. Ha? Para pamatulan mo ko, para pamasayan mo ko. Yapin niya ning punin ang sabihin, kailangan da ka para kako. Ha? Kailangan da ka para. Anya may kalukuran. Kailangan niya mo may kalukuran. Anya po tangay mo na kailangan. Pwede may ngayukse, pwede may palitan, pwede may dagdagan. Depende kaya. Pero ene makanya nakaulaga, uling emune kailangan. Pati sinabi mong kalukuran da ka. Kalukuran da ka. Pwede nang sabihin, mas paulagan da ka kesa ka na ako. Ing tula mo, ing kaligayan mo,
mas maulaga kaysa aking sarili ko. Uli na nita, ang yang biya ko, agyo pong itawon para keka. Yay pining kabaldugana ning lulugod. Nya patang ding interview kung kakasal. Ha? Ika, nga aking babae, kaluguran may lalaking yan. Kaya mga tarantala pa kayo pamagupuran eh. Ha? Mga tarantalang tatango. O nung talagang kaluguran may lalaking yan, baka sadya kang ibiye mo para kaya. Nung alimbawang datanging meto nga pagkakatawan, mamili ka. Ika ing miye o ika ing miye. Tumumbagi, agyo mong isakripisyo yung biye mo para kaya. Badeng halimami, misip lang manuwan. Baka niya mo naman kay lalaki. Sabi ko karela, nung isipan nyo ngayon agyo yung biyeng sarili mo kayong lalaking yan o kayong babaeng yan, kapakasal. Mula ngayon may kalukuran. Dakalang makiasawang ini, ha? E naman tutong may kalugod. Ha? Again, gamitan ko itang salitang karapan dapat. Dakalang makiasawang ini, alang lugod, no nelandi mo ang polibi. Gaya ka rin niya. Potang mi pasno na lang, kitang painto nandang ito. Bala mo ene maulaga, yung metong at metong. Uling mi pasno na lang. May pangailangan lamo, may kalugod. May kalugod. So, yung Diyos ay piniteng penamdamana. Inyang lilanganan ng Diyos yung tao. Sabi ko, king panlalawi ng tao. Nung saglawan tayo yung Diyos, king panlalawi tamo. Minisiping Diyos. Na misa na to, ining tawong lilangana, out of His great love, overflowing love, ing pagtaksilane. Ing pagtaksilane, ing payalyane, ing pasukalane lo, ining Diyos inisip ning Diyos ito. Basta't uling ning lugod na lilangan ng tao. At kay pat ng milyari, okay tapin, ing tao pepeng gulutan ng Diyos. May ngayon tulid king Diyos sa yan. Isakripisyo ne, ing anak ng pakamalan. Alang-alang king tawong lelangana, amega lang marine. Yang may kasala tamo, nakatay nugse, nakatamo besura, pigkapilitan nakatamong wasan, king mismong dayana, king mismong piyena, inatbus na, ing piyatamong may kasala. Yapin yan. At kay ba't may pupos? May pupos. Huling balo na ng Diyos, asurin na ing may natamo, binyene ing kayang banalay espiritu. Ban maging kayang tabetamo, king makabang pamaglakpe, king makabang pamakipagkal king biyengay di, hangga king kaganapan ning biyengayan. King kikatang makabang pamaglakpe, papunta king kayariana, binyene ing kayang banalay espiritu. Nya po ang saglawayan tamo, king panimanmanan ng tao, ing Diyos ang malugod kay katamo, pinyene ing buong kadiyosana. Tandaan niyo, ing Diyos sa kay katamo, kikilalanan, is a relational God, is a family, is a community, a family of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And this family, pinyene ngan kay katamo, bilang igpa, inyang lilangan na katamo, bilang anak, inyang inatpos na katamo, at bilang espiritu, anting kekatang kayantabe, kayabe, sikanan, gabi, king makabang pamaglakbe, pamakipagkal, papunta king kayariana. Yapin ing Diyos tamo. Kanyang mga taranda. That's how madly in love kaya katamo ang Diyos sa yan. Ang Diyos sa yan. At ining lukot na kayo ng Diyos, lalo pang meging matingid. Itang lugod na ngayon, uling
King matwang tipan, makipag-ugnayan niya ang Diyos sa iyan. Kapamilatan mo ding propeta. Kapamilatan na ning pamakipag-ugnayan na karela. Pamamyan ng amano. Anya pending mismong propeta. Istong kay erabalo yung panyabienda. Erabalo yung interpret. Dene nga manong pepasyeg na ning Ginoo. Anya pining Diyos king matwang tipan, milarawan niya king miyayaliwang paralan. At istong kay magkatugma-tugma ing pamaglarawan da kayo. Anya pin ing Diyos sa yan, banlubusan ng ipakilala ing kayang sarili. Banlubusan ng kaibye ing sarili na kikatamo. Bayit ne, kikatamo yung anak na. Nyapin king Ebanghelyo may basangin nung dimdami, no? Inyang may talagayang kasal ni Maria, kang Jose, no? Kayong boyfriend. Dapat kinaglia, bayo pa tinatang ang kanilang kasalan, no? May kuloy ang buntok. Jose, nanong gawan ko nga na, nanong gawan ko. Si paano i-divorsyo na niya mo. Kawan niya ng lihim. Dapat king nanong paralan. Uling nung bibulgarya ka marinaya ni Maria, may buktot siya king lalaking dapat ng pakikasalan, ing parusa kaya kamatayan, kapamilatan na ning pasipas bato. Dapat Jose uling kalukuran ni Maria, buring misali ka marinayan. King kaguluhan na isip, ikwanang may patudtod at may ninapya, pintalanin ng anghel at sabihanane. Jose, kami kailangan pagkikasalan may Maria. Uling ing buktod na kingupaya ning banalay espiritu, no? Ipait ni ing meto ngayanak alalaki. Matupad ing ula ning kasulatan nating ating dalaga kumagliya at ipait ni ing meto ngayanak alalaki at pamalagwan meng Emmanuel. Nang punin ang sabihan, ing Diyos kaya betaya. Ing Diyos menuknangan niya kay katamo. Ing Diyos may kisan metong niya kay katamo. Ing Diyos tininan ng katuparan ing kayang pangarap. Ing lubusan niyang makisan metong kay katamo. Kapamilatan na ning pangabait ning kabubugtungan ng anak. Iyan ing kaganapan wari, ning pangarap na ning Diyos kay katamo, ing makipamaleya, ban akilala taya, ban panamdaman tamo, king mismong kay katang kapanamdaman, nung makanano na katang kaluguran, pe pakit na, karing matatamo, pe paranas na, king biyeta mo, nung makanano na katang kaluguran, dinawune ing biyenang pakamalan, ning kayang anak, para king katamong kaligtasan. Yapin yan. God is madly in love with us. Binyene kay katamo. Regalo ne kay katamo ing kayang sarili. At ing regalo ngayon, binyen na kay katamo, yang kay katamong dapat panalakaran at ipagkaloob karing kaparatang tao. King nanong paralan, Jose, yang munye patutuki katamo. Jose, nga naning banal na kasulatan, metong yang banal at makatuliran. Bayang pamilyari ding sabla, Jose, kilala na ne ang Diyos. Huling tao yang banal at makatuliran, kilala ne. Matibay kasal pantayanan. At Jose ngayon, pepakit na king Diyos nung makanano ng kalukuran. King nanong paralan. Labanta mo king Ebanghelyo. Isipan mo na mo, makatalaga kang kasal kining babae ngayon eh. At kabirabra, mabuktot siya. King mo balo. Kinis niyang mamaltok kay ba't kinagliya. Kim pamalaki, ay din siya ng Joselina. Ang yangin niyang puntalanin ng angel. Kami kakuno Jose, pakikasalan me, ulinging malilyari ngayon, kaburyanan ng Diyos. May mentuya, alang ka nano, ala kang damdaman, amig salita ya Jose, amig complain niya, basta man ken mo mang pilublubana, mangot lang niya ken puso na,
pero uling kalukuran ng Diyos, memintuya. Isipan niyo ang Indiana, yung sinabi na ng Angel, na naiining milyari ngayon ikimupaya ng banal na Espiritu, inaintindihan. Betong mga Indiana, iti ang kamurihan ng Diyos. Tengwa na ne. At kay batin niyang ipanganak na ne. Imagine mo, halimbawa, ikang pengaring lalaki, maglakbe kayo, ulin dapat lakasing palista, agpangking awad na ng gobernador. So uling may patlaking lahi ng David, no? At itang teritoryo kang David, may talaking Bethlehem, para ka rin lang magpalista. At inyang atsuna la ka rin, o ita, ikwa ng big labor Maria. At alalang akit api paglayunan. Imagine, nung nanong sakit na penamdaman ng Jose, magugulo yung isip, nung ka rin dala, dining kayang ining asawa na, may das niya tayong kayang palanakan, something like that. No? May guluya. At miras na kitang puntong alanay pispatan, dahil anirugo, kitang metong alalabangan daring animal. Yung lalabangan daring animal, magkalupan na nini. Ini medyo moderne. Lalabangan daring animal, mabulukya, marinatya. Huling lalabangan daring animal, pipanganan daring animal, tatunan daring animal, karine behiting kayang anak. Siguro mo, dinanan niya mong sa lupil. Nanong penamdaman? At kay patin niyang bibahid siya, pasibayo, pintalanin ng angel, itakas may anak. Huling pagnasaneng paten Herodes. Imagine, from Bethlehem to Egypt, it's not a joke. Nung mga paras na ko ka rin, beto niyang mara yung lugar, makabang pamaglakbe, paliningal to, dimlaning kabengyan, dano, kawang, at disgrasya karing tulisan. Masakit siya dinanas. Iyose, dapat may mintuhan na. At kay ba't mapila na panahon, magbalik na naman, pepadala na Nazareth. Kaya bakit nang Jose, ing lugod na king Diyos? Ligurani ing Diyos, higit pa king ayibyen na kaya ning Diyos. He loved God more than what God can do to him. He loved God more than what God can do to him. Uling para kang Jose, balamo mo, nabang ulaga nung nanong ayibyen na kaya ning Diyos. Huling pepatunayan na. Pepatunayan na. Inglugod na kaya kang Jose. Pepatunayan na ng Diyos. Alala yung aduan pa Jose. Alala yung aduan pa. Yung meging pigagap ng Jose. Nung makanano, nung nanong agawana, banya naman, yung makaya bless King Diyos. What more can I give you, Lord? Wari pining pangadina ita. What more can I give you, Lord? That is the highest form of prayer. Yung pinigpeka, matas diling askening panalangin. When you can say to the Lord, what more can I do for you? Peka matas siyang uring panalangin. Potanging pigakap mo, aliwan na yung sarili mo, aliwan na yung kailangan mo, yung pigakap mo. Yung pining paraking Ginoo. Pati sarili mo, yung mga sakripisyo, alang-alang king ginumiyan. That is the highest form of prayer. At siya pinita, yung kapagnasanang Jose. Siya pinita yung kapagnasanang Jose. Ngayon panahon na itining pandemic, dakala taong maliligalig, na anong malyari kay katamo, alapang masalese. May nga sarala ring business hanggang ini, mak-lockdown paminsan-minsan, dusat kasakitan ng daranasan tamo, makatakot. Anytime pwede kang miyawa, anytime pwede kang mati. Ining panahon na iti. Anytime. King di takakamalyan, malyari kang mipahamak. But then what? Kumarong kasado, tumakot ka, tatakot tamo. Paintulutan tamong magari ang takot king puso tamo. O bakit dapat kang tumakot? Nawari sinabi kay kaning Ginoo. Kaya beme,
Balayo misanayeldo. Misanayeldo. Baka potambengi. Potambengi. Bayo ko matutod. Ha? Bayo ko matutod. Subukan niyo mong pigunaman. Subukan yung pigunaman. Subukan yung pilasan. Ang Diyos who is madly in love with you is with you. Ang Diyos ang maluloko king lugod na keka at tsuya keka. Subukan yung piganaman ito. Subukan yung pilasan itang katutuan na ito king biyeta bilang meto nga talasalpan tayo. Nung tutukang sasalpan tayo, nung tutukang maniwala, pigunaman metang katutuan na ito. Patampi ka pigunaman met pilasan. Ating dahilan na dapat tamang tumakot. King nalumang mga palyari, ganyan kasalukuyan. Ganyan balo mong ing Diyos, apinibatanan ng biye, at kaganapanan ng biye, at tsuya keka. Ating Diyos ayan, kaluguran na kang kaluguran, na bala mo ika ng tao kitiking yato. Kilalanan nyo yun. Padamdaman nyo yan. Dapat kang tumakot. Kinanumang mga palyari. So what? So what may COVID ka? So what may teka? So what may bankrupt ka kayong business mo? So what? Ngilinging Diyos, tsuyake ka. Ang diyan nga lang COVID, mateka eh. Matetangan. Wala namang manatili kay tiking yato. Nanong pigagap tamo, nakatakarakala pigagap, nakatakarakala panintunan. Ngininging Diyos, panipataning sabla, at suyake kata. Huh? Enough is enough. God is enough. More than enough. God is more than enough. Nung pitutuliran mo. But then it is a challenge. Pota, pamangilala tamo kayo. It's just in the mind. It's not in the heart. Tatanggapan ng puso tamo. Itang katutuan ng Diyos at suya kaya katamo. Perhaps only in the mind. Perhaps only in a voice. Perhaps only in a letter. In a message. Pero layang realidad. Niya tayo panamdaman. Niya nakatamo karakalapit tatakutan. Nakatamo karakala pigugulwan na isip. As though God is not enough. As though God is not enough. Nabandita mo. Pepabandiya kaya katamo. Pepabandiya kaya katamo. Niya ining panahon bilang meto nga talasan pantayan. Patunayan tamo. Tinggap tayo, Jesus. At kang Jesus, tinggap tayo yung Diyos. Yung Diyos at tsuya kay katamo. Kapamilatan na ning tetagan. Apasyag tamo kari kaparatang tao. Kapamilatan na ning pag-asa. Pag-asa. Sala. Pusaling na numang dalumdum mababalot kay katamo. We always see the light. We always see the light, no? In the midst of darkness in our life. And that light is God Himself. Yang ipasyag tamo, yang pakilala tamo, ang Diyos sa yan. Hanapin ng meto nga kasabyan. A life with God is an endless hope. A life with God is an endless hope. And a life without God is a hopeless end. A life without God is a hopeless end. Ing kanong biyeng makadiyos, iya kagigisa na napag-asa. Yan ano pang malyari, mabiyang disposisyon ng taong makadiyos. Atin mo nga ting pag-asa. Busal meking dalumdum ng kabiguan, ng kasakitan, pati na ng kamatayan, manakit sa pamuring sala ng bayong pag-asa. Iya kagigisanan ang pag-asa. Iya kagigisanan asikanan ang taong mga Diyos. Dapat ang taong alang Diyos,
is a hopeless end. Mapupus siyang bigo. Mapupus siyang malungkot. Mapupus siyang maguluwisin. Mapupus siyang alang kabaldugan na biye. A life without God is a hopeless end. Huling, nung yung Diyos mawalaya kayo ka. No? Pintang, meto nga kasaybian na. If you lose your business partner, so many others are available. If you lose your BFF, your best friend, so many others are available. But if you lose God, where else can you go? Nung mawalaya ang business partner mo, nakalpa, available ay akit mo. Mawalaya yung BFF mo, nakalpang available. Nung mawalaya yung Diyos mo, nung ka rin ka pamunta. Anyapin ding tao nga lang Diyos, agad lang masisirado. Agad lang agad lang susuko. Alalang sandigan, alalang sakdalan. Masisira la buntok, maging alcoholic la, maging addict la, o yan yung karelang palakap, yung karelang tusat kasakitan. And sometimes, they commit suicide. Ngayon yung panahon na iti, bago yun, nakalang mag-suicide. Because they cannot cope with the stress na ning pandemic. So itamo, ing magdala. Itamo, ing magdala king Diyos ayan. Mangising ka rin kaparat ng tao. Munye bayong sikanan, bayong pag-asa, busal na, ning dusat kasakitan, at daranasan tamo king kasalukuyan. With all the uncertainties in life, that we are encountering, let us give them hope by bringing God to them, letting them realize that God is with us. Kapamilatana ning sarili tang tetagan. Bakit tamot patunayan karing kapatid tamo, kasulukuyan magdusa at magigisan ang kapipamatan. So what? Meteka, King COVID, you have God. At sukeka, ing panibatan at kaganapan ng biye. Meteka, ing mawulaga, metekang matatag kaya. Metekang sinuko kaya. Sinuko kanino man, alang-alang kaya. Meteka, pagkalubanan kang bilang angga. Alatang kasambot. Sabi ko, nung sugarol ka, sugal ka king Ginoo. Isugal mo yung sarili mo. Gana-gana mo, biya mo, pangarap mo, isugal mo king Ginoo. Ala kang kasambot. Sigurado, sumambot ka. O yan yung sugal, one-sided. Basta't sigal mo, yung sarili mo king Ginoo. Ala kang kasambot. Uling, nanuman yung malyari kaya ka, at kang reward, biya lang ka. So, oy niing kikatamong pigunaman, mismo king puso tamo. Ban mikatetagan tamo, mikasikan ng tamo, busaling na anumang pagsubok, at daranasan tamo king biya. Nya, potang bengi, bayo ko matutun. Pigunaman niya iting katutuan. Ing Diyos, who is madly in love with you, is with you. Ing Diyos, ang maluloko, king lugod na keka, at tsuya keka. Pigunaman mo yan, pilasan mo yan. And I tell you, yang nanupang kasakitan at pagsubok ng biye, akekang tanasan, agyumong talakaran with a smile on your face. Agyumong arapat, muling balo mo, ing panibatan at kaganapan ng sabla, panibatan at kaganapan ng biye, panibatan at kaganapan ng tula, at tsuya keka. Pigunaman meta, pilasan meta. Amen.
Lalakad tamo po. Manalangin tamo king Diyos ay patang at subanwa. Abirianang may paitiya ing kayang anak king Birhen Maria. Paniligtas sing pamilya ning tao. Nga tamong manalangin, maging tapat kes sana keka o Ginoo. Maging tapat kay sana keka, O Ginoo. Baning Santa Iglesia, sumulong niya king lugod ng mipakit, king upayan ng Divinong Grasya, apagkalob ng talapagligtas. Ipanalangin ta, king Ginoo. Maging tapat kay sana keka, O Ginoo. Baning yato, maniwalay king magligtas ng upayang Kristo, at mibabandyan niya king kalam ng Divinong lugod. Ipanalangin ta, king Ginoo. Maging tapat kay sana keka, O Ginoo. Banding talasawa, apakit da kim pamisan metong ning karelang katapatan at lugod, king metong at metong, ing upaya ning grasya ning Diyos, king matrimonyo. Ipanalangin ta, king Ginoo. Maging tapat kay sana keka, O Ginoo. Banitangan, lubos namong magtiwala, king lugod at katapatan ning kikatang dibinong talapagligtas. Ipanalangin ta, king Ginoo. Maging tapat kay sana keka, O Ginoo. O Diyos sa ipami, king lugod mo, at atangalan mi imupaya ning grasyang pagkalub ng Jesucristo ng anak mo, karing manalig kaya. Manano na sanang ding saplang pengari at anak, ang tabi ano ning kekang lugod, kabang tatalakad do ring bale, anong numagari ing kapayapan at pamisan metong. Iti nga natwan miking kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, kanakot kayo kayong taon, maging katanggap-tanggap ya harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapanes saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurat kalagay ning kayang lagyo, king katamoy kasaplalat ning mabilog ng banal a kapulungan. Ay paming bigla lang, itala na kayo sa nating Eucharistia, king biyanang alang-angga, ning kay kanganak, amete panbikapos kami, king kamatayan. Idiaton mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginamanatili kay kayo. At kay kaan temurin, Itasyo ring puso yung makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong kinwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulad ng pasalamatan da kamparada naman karinoy pa Diyos kingalangan ka lubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Pisag dari sablang propeta yung kayang panyatang at ilanin ng indong birhen king kayang sa pupunan kami ning alang kasimparang lugod. Si Janang Juan at alapaminyak ing kayang panyatang at pepakilala ne karing tao inyang dinatang ne. Kuliningin mo na nung lugod na kay katamo kitma na katamong tula. Ngini, pagsadyan tayang pagmasusyan, yung misteryo ni kayang pangabayit. Kanita po ang datang nedas na nakatang masigasig, makabanti at manalangin, kabang ding puso tamo, maglapol ang kapagmulalan at kapurian. Ulinita, kambering sa blangkor ring anghel karin banwa, darilit mi kang ligaya, lain makebe alang tuk ng babe kapurian, keka, at ngaming ang kakanta. Piling banaloing pakan sibuli sa blang kabanalan uli ni tayo panig apumi pitugtog may espiritu mo tumay titi pangambon kalit ang ayin mi ban pabanalanalat para kaya kami gawa na lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo at atandanan mi pakanitang binging mi panganyayaya bayan ako sang lob dinawan ng biyan aking pamaylas at kamatayan kinwaning tinape pepasalamatan ako piraso ne at binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kuna niya iti ikayong anat ka na niya. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay badang minapon kinuha na yung kalis. Pasibayan pa salamat kay ka. Binyene ka rin kayang disipulo at nga na. Kuna niya iti kayo nga at minom kayo kaniti. Huling iting kalis ni kanakong daya, indayan ng bayo talanganggang tipan. Ame bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Para king kapatawaran na rin kasalanan. Daptay niya iti king kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, linupin mo, ikamatayan din. Ipangasubli mong bebye, simli mo ingeni. Ginong Jesus Cristo, maligaya kami. Iwakas sa
kanakan mi o mapamakadulungig paing kamatayan at pangasubli ng mebiye. Darawan mi yake kay ting tinapeneng biye. Ating kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talak at harapan mo at sumuyo keka. Ikami kan sanang may sulusulok yung katawan at dahil ng Kristo. Tipunan na kami nganting metong ng banalay Espiritu. Ganakan may oig pa yung banala kapulungan mo. Ang makalaganap kay mabilo kayato. Ban may ganap iya sa aking lugod. Kami ng Francisco kay kaming Papa. Florentina kay kaming Arzobispo. Din sa blang Obispo pari at Diakono. At din sa blang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapatid ming minuna ng pepay na wag impikong kapanayan ni pangasubling mebye. Idala mo na di sa blang mayang mo na peking pakalulo mo. Kitang masalang harapan mo. Pakaluluban mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magamit king bilang hangga. Ban kampiyanin mo na pirhen marindo ni Diyos. Kampiyan ang San Jose ng esposa na. Kampiyanin mo na apostol. San Agustin na kaming patulunan. At kampiyanin sa blang pandala may biya kalugod-lugod kaya kaking kikabaning panawon. Apor yan at apaligayan ta kasana king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kampiyan at kayo, Diyos, pang mayupayang tuto, kakamling banalay Espiritu, kaya kasablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tayo ng kapanaligan at lugod kay ngayong pa, karing amanong tiro na kaya katama na yung Ginoo. Kapos mo kami kanikisab ng marok, malagod mong pagkaluming kapayapan king panabon mi. Paning ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati, king pamanalipan ng kasalanan. At may kapis kami nga lang kasasakulan, king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman, king alananga. Huwag ka namin Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan dalakwan ko kaya kayo. Kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalik na kaya kami kasalanan. Nung pansinan mo yung kasalpantayanan ng banala kapulungan mo at pamayapan at pisan metungan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapan ng ginumantabis sa kapilan man kaya kayo. At kay kan timuri. Yung pagtayang waganing kapayapan king metong at metong.
Kay Kristo yung kadara ng Diyos, yung miralo kayong kasalanan ng yato, malari mayawas king po naning kordero. Ginoy dapat pabalawas keka, dapat kinggikas mo nga mano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiring pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbed ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Tamo pong second collection. Manalangin tamo. May paming malugod, tatanggap keng pakalulu, keng kang Santa Iglesia, isadya mo kaya sanang magmasusi, kambining matampang dangalan, king daratang akapiestan, ning kay kaming pangayat pos. Itiyadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Si Claude Tapu at pangadyantaya ing Oratio Imperata laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan ni. Adwan ni keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na, karing dakalatawo. Ipanalangin ni ang tabayanan mula retang taong mitutukan manintun panulo, para karing masakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap, karing ni salunan, ban makasuyo karing masakit,
kambening belwan at masabal. Ipanalangin nila retang niyawa na, kumayap na lasan ng malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meango nabi. Pagkalam mo ke kami ing grasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magwabra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawt kami, karetang atsuna king pamangailangan. Ipanigapuni keka, ing pataknangan mo na sa ing pangakalat ni ting virus, at ing pangakabos ni karing takot ni. Pagkalam mo iti, kapamilataning ginuning Jesu-Kristo ng anak mo, ang mabibi ang pong magari kambe mo, king kameto nga ning banal Espiritu ng Diyos, manggaman king alananga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, emo sana pisauli ingaklis ni, keka, king kaguluan ni, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluhan mo kami. Virgen de los Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Talakad tapo. Talakad tapo. Yung ginamanatili, kaya kayo. At kekaan timurin, Bendisyonan na kayo ni may payang Ginoong Diyos, hinging pa, anak at banal na Espiritu. Amen. Kumaya kayo king kapayapan, maging matatag tamong marap king nanumang pagsubok at kasakitan, uling kaya betaya ing Diyos. Salamat, King Diyos. Dapat kasi November, may schedule. Una yung pera kami kaso. Inaida nila naman. Kasi sorry. Bakit po? Matyapapo lang ako.